Alieva mı emmi? Alieva bu. Alieva. Ha, tetik jana garajda turgan jeri. Buzulgan. Ha, bunun ahvalın qaramda. Qanday bo'ladi endi bu? Ne qilsak bo'ladi bu yerda? Buna qant bo'lsin ham o'shul uchun büyük buni qara. Shu mizamda u. Kecha ko'rdim dengda. Shu yerga kelganda ko'zingizni yumib olib o'tsangiz kerak a. Ariqning üstünde turasiz, aytsam siz ishonmaysiz. Yo'q, ariqda emas. Mo bütün parkning territoriyasida turadi. Dokumentlerini taktap sotqa verirler. Nurbek Suyunbayev, şunu bir özünüz bir kozamelik alsanız ha. Barık buna kanalizasyon ve çıkan. Voyankomatda podvalda oturuşat. Bunaqa qanday sot tattaqa zdaniya ekan. Kirgizib semuli emetib qo'ysa, artistlarni irdaganina da yaxshi. So'g'an Nurga o'lji tamom. Yo'q, aka, charchasak ish to'xtab qoladi-ku. Bunaqa aldırma qo'zapaylarni bor. Ularni aldı, tozala qara. Ya Muhammed, qancha uy villa bor shu yerda? Ha. Ko'p qancha? Imede Navay'dan başlap avtovokzal Osmonovga çeyin alıp çıkıp ama yoldu kengeytip trotuar namına o arıqtın boyun bak kılıp salaş gerek da. Oşunda mı da приятный olur. Oşunda buna köçük hiç kim жүрбөй kalады. Leylina, Kurmanjan, Datkayına özge hiç kim. Onu sentralny yol болып kalады da. Oşunu bir sunuş bergileçi, makul. Men to'g'risi diniy odam bo'lganim uchun mendan o'sha mahalda $3000 so'rashgan. Sizlarga chek beramiz, uying kichkina ekan, 3 ta o'g'ling bor ekan, uylaysan ekan deganda men aytdim, Allohning yerini pulga olamanmi? Bersang berdi. 2005-yil zayorini tashlaganman. Bo'ldi. O'shandan beri 2005 o'chirtimiz bor ekan-da. o'chirim bor. Endi mana 20 yildan beri o'chirib kelgan yo'q-da. Bo'ldi, beramiz. Chakrazada 2005'lerde qarab. Siz emege birinchi kun barın. Birinchi kun barın. Makul. Pandemiya kuni barın. Men chekin qarashtirib berayin. Ma'qulmi? Balki biz uylar buzilib ketgan ko'chalar qoladi. Demani, qanchaga chiqdingiz ava? 67 ga. Bola kesdilarmi? Yo'q, endi asha chek berganimda Roshidimda unda. Bo'ldi. Qaraymiz, pandemiya chech bergilar. Qaysi yerda sizniki? Bizki bor, Jo'bat ko'chasida. Ha, qanday siz? Salomasiz. Qanday sizga yaxshimi? Yaxshi o'zingiz qanday ishlayapsizmi? Charchash yo'q. Charchasak ish to'xtaydi-ku. İş to'xtaydi. Ha. Kecha men aytdim, kecha shag'al kelaman desam kelmadi. Kecha jam. Sizga tashlab. O narqi mektepdagi bardak bo'lib ketdi. Ko'rdingmi? Koreya ishtoy qoldi da kecha. Tegizlab surib qo'ydilar. Bardak bo'lib ketdi. Bo'pti, kuch Ma'qul jigi bo'ldi, jasab beradi. Boyki. Siz 3 soat uy varsa 6 metr buzib ketgan ko'chada qolamizmi boyki? qaysi yerda? Bu Jo'bat ko'chasida. Ava. Ani barin qaraymiz hozir. Qarab emetamiz. O'sha qayta o'tamda. Mo o'sha ko'chani bosh etiga o'zi ko'chirish kerak bo'ldi-da, ayo qo'ptu yerda kelsinlar. Barli mo'ljaga uylar emenen ariqning üstüne salibsinglar-da. Ariq chetida biz boyki. Ya. Ariq bu chetida 6 metr kirdi. 6 metr uyimiz bo'lsa. Yok, siz ariqning üstünde oturasınız da. Ben keçe barıp gördüm. Prem ariqning üstüne uy salib olibsiz sizchi. Bu meni uyim emasmi? Qaysi? Jana meşten keyingi 3-cüyde aytdasizmi? Halkachaning ichidagi. Az ko'raylik barib. Moda ariqning üstünde turabı? Bundan kanalın üstünde oturadi. Gördünüz mü? Bunday da sizin uyingizdagi. Buna qant bo'lsin ham o'shul uchun uy. Buni qara. O'sha mizamda u? Yo'qsiz. Ya. Mizamsiz. Ya. Bo'lmaydi buna qara, ariq to'lib qoldi. Ertang sel kelsa o'zlarini chayadi. Barni alishimiz kerak biz. 6 metr, ujani 6 metr. Tetaqa cheyin jilish kerakmi? Ya. Orada solganda. Mordagi eski местотетада turadi. Ya. Aleykümselam aka. Qanday yaxshimisiz, yaxshi? Boshqa qatnashmi? Qachon yozilsak bo'ladi? Понедельник, вторникdan. Вторникdan soat qanchada? 9dan kelaveradi, 9da o'g'lim. Вторник 9da. Ha. Ma'qul, rahmat. Rahmat. Bu qaysi kanal bo'lib qoldi bizda? Ya. Joy pass. Baliq. Prям üstünde. Bu sizin uchastakmi? Burada Tolokon ilgili Bansar gitsin kulağı. Ya. İlgili Bansar'la Tolokon Bansar. Bunlar sizin uçaksınız. Benimki mi sanki? Bu заброшенный Tolokon Bansar solun diyor. Tak, mo'ni aytaman o. Ariqning üstünde da. Ya. Arıqın üstünde. Açacak ince. Ariqning üstünde. Buni qachon kecha olib chiqdinglar bu yerda? Ya. Bu ne olganingizda ana? Bu Tolokon Bansar. Ya. İlgili Tolokon Bansar. Hey. Az o çoğursak bu az bir gektir yer. Hoş bu. Boş durar. Bunlar raddom bizim.
Bu poliklinika. İştebeydi. Joy isteydi. Bular arzu kotan isteydi. Ya. Roddomda isteydi, poliklinikada isteydi. Aynen. Kalgan isteydi, polis isteydi. Son jereken de bul. Bir gektir. Ya bir gektirden koy. Bul jer. Bul jer. Bir gektir. Bul jer getir 1.8 çıkat. Даже больше. 2 gektarga жақын çıkat. Ya. Так, bizde bu sos obyekt, bravo. Kosapek ha. Sos obyekt. Prema şehrin centrinde. Şu balisa suratsa balisa kursa. Так, bu ahvalın qarımda. Qanday bo'ladi endi bu? Ne qilsak bo'ladi bu yerda? Ya. Совсем жарбай қалған екен да бұл. Заброшенный да бұл жер ема? Заброшенный. Ya. Ahval o'zidan jar ekan. Так, buni qancha ishlasa bo'ladi ema? Аварийный ekan da полностью turib. Полный под снос. Bunu tavırlarla alış gerek tanımışız. Полный под снос ekan da bo'lchi. Bu жерде срочно. Skor keltiramiz degan bir. Ya. Bu skor at kelamiz dedi. Yo'q, atves javob bermadi. Talabga javob bermadi. Bu chasning bo'lib ishlaygan hali. Ya. Arendaga berib ishlatilgan bir baho. Burada. 2 yildan beri nima ishlamay qo'ydi. Şu şehrin içindeki emiler uçak koşursak bulut ekan da sos obyektlerinde. Ya. Жолго жакын Навайга жакын. Жолу жақын жер екен. Kurortlu yer değil mi? Ya, kurortun жер екен. Бұл жерде işletişimiz керек екен. Ay, не қылып істесек? Бирок жер муниципалитет біздің жерде. Ha? Мына біздің шаардык роддомдогу жанагы эки агай жүрөт го. Бирөө кардиология, бирөө терапия жана повышение квалификация. Ошолорго берсекчи. Бұл ошолорго берсек. Муну биздин роддом талашып жатат. Ошол жерде берсек, ремонт кылып иштетсек болот да. Na Radom'da Жер таппай жүрүшөт. Ya. Bu Radom'da göçüş atırsa. Ооба, көчөт биз. Азыр нар жакты даярдап атпайбызбы? Азыр шаардык роддомдо эки чоң корпусун эки адам мейли отурат да. Bir korpusun terapия кардиология, экинчи чоң корпусун эме повышение квалификация. Ошолорду чыгарабыз, булар баары ошол жака көчөт. Роддом болбойт бул жактачы. Эмен чакырчы саат эмеге. Ким бар? Адилет. Жана главврач ким эле? Жок, биздин. Шаятбек чакыргылачы. Ана. Мына дагы незаконно турат экен, карачы. Я. Саламатсыз, папа, кандайсыз? Бул эмне болгон эме? Chasning, Telekon частный balisa. chasning. Значит, ушуну Мухаммедтики бул? Жылдызыка? Так, Жанбаевич, значит, биз азыр ушуну тетигемеден баштап полностью канча үй бар, канча түтүн бар. Санап чыгып туруп мана көчүш керек экен. Так, значит, азыр арык бияктан өттүбү? Bıraktan getir. Ben Meksika var aslında. Азыр айланып жана мечитке барат, а? Так, оларды алыш керек экен мынаке. Эме, Жанбаевич, Жанбаевдин баласы. Көрдүңүзбү аларды? Полный алыңыз үчүн астын жолду. Бул азыр эмеге чыгабы көчө? Навайга чыгат, а? Олар полный алгыла, көрдүңүзбү? Мына второстепенный көчөлөрдү бир сыйра карап кеткиле, макулбу? Могуларды карагыла, совсем жолго чыгып алыптыр.
Je trotuarı yok. İki betinden çıkıp dur. Gördünüz mü? Gördün mü? Siz birinci yol gelip olsanız gerek ha? Yok, Can Bey. şu benim kattayım ben işe. Da. Adam niçin katlasanız almadınız? Ana metre çene çıkınca. 4 metre çıkar mı? Algıla düşündünüz mü? Takansı da ete kaçın algıla. Onu da alalım da. Iki betmeden. Bundan onu da karagıla görünür mü ki? Takansı da ete kaçayım da. Tas beni. Agrajdan da ete совсем çıkıp alıptır. Gördünüz mü? Bütün alıp kompleksten karab aldırgıla. Yolda assın. Onu algıla. Böyle trotuar gerek ne? Aa. Bir жағына lazım trotuar, iki жағына. Ya. Ha. Bir kadar taş tesbihe kadar ha. Ne yapnan kılsa болады eкен. Setigi memleketlik edim. Ya mektepte. Qaysi? Ова. Так. Qani qaysi yerdan nima aytasizdiki? Arqqa salibsiz da javob. Men aytdim-ku buni. Olardan pul olish kerak da. Ha. Sizniki qaysi bunavi? Bu ariqning ustida turasiz buni. Yo'q, bu ariq emas desangiz. Arıq. Ha, buni. Qani ariq? Bunaqa asli u? Üstüne at salamız aka. Srochno olish kerak sizni. Buyağı uyda buyağımız. Tushundim, benim niye ariq to'sib oldingiz? Ariqning ustida turasiz, aytsam siz ishonmaysiz. Yo'q, ariqda emas. Üstüne at salamız aka. Yo'q, men jana qalp aytib o'tmaysiz. Yo'q, men ariqning ustida emasman deb o'tasiz. Buni ariqmi? Ariqning ustida turasizmi? O'shada aytmaysiz jo'nla. Ariqning ustida turam deb. Buna ariq buna. Buna o'zi ikki yaqinda ko'chat buna. Uychi qarangiz o'zi ko'chayin deb qolibdir. O'zlaridan qiyin dema. Sonda jaraqa ketganlar. Aymi? Oo. Ertadan kompensasiya so'rashadi. Uyim jaraqa ketdi. Deg aytamda 100 yil, 200 yil bo'lsa da ariqning ustida turasizlar deganim. Mondil olib qo'yg'lam buna. Tetiga, ya topikmi? Ha? Ma'nan aylanib chiqadi. Kecha men bu uyni kecha siz aytgandan keyin, bola aytgandan keyin men kelib ko'rib ketdim-da. Ariqning ustida desam, yo'q qalp aytayotqa, "Ajaka qanday yaxshimi?" Yo'q, men ariqning ustida emasman deydi-da. Yerni tayyorlab, yerni olib, transformatsiya qilib, hukumatga qattiq yozib, shu bütün mana обосновать etib yozishimiz kerak-da. Qarama, ikki betni alg'ilama, onu alg'ila tozalab. Canboy, siz shu yerdan o'tib shularni aldira olmadingizmi? Çoğaldır geçe. Kecha Esketip çıkamız. kecha ko'rdim dengda. Shu yerga kelganda ko'zingizni yumib olib o'tsangiz kerak a. Voy, so'nggi ko'chaga buni ochib qo'ysak-chi. Ularni barini ochish kerak-da. Bu qaysi ko'cha o'rtada shunda? Ya, oti. Bu Copas. Ya, Copas. Jopas. Jopas degan nima deb tushundim Jopas. O sonda kanalın atı. Kanalın atı. O sonra Cobası. Kanal demetken. Kanal demetken. Jobas kanalı. Jobas kanalı. Buna agrajeni algıla. Bu agrajeni algıla. Canboyevich, ko'rdingizmi? Bit aldırınız. Açık qo'ysin. Bu kamokda assın buni. Ularda assın bardığım. Aqlı? Tap-toza qilib demetib qo'ydi. Ha. Tuz chiqsa bo'ladimi Navoiyga? O şu ne olacak? Tuz chiqsa bo'ladimi? To'rtta beshta uy bor. Magazin bor, nimada? Uchunda. Chiqsa ko'ramiz. Tuz chiqsa bormi, emi? Возможность bormi? Buna yo'lda ochish kerak ekan, ko'rdingizmi buni? Tuz Navoiyga chiqish kerak ekan. Ya. 6-7. Ya, mo'g'ullarda alg'ila ko'rdingizmi? Eski stroyen tepkinde turadi. Mo'g'ul bari ko'chibdir. Mana ko'rdingizmi? Ha, yozib beribsizlar, ha? Ajavo qandaysiz? Yaxshimi? So'z yaxshimi? Bola chaqa tinchmi? Tug'an nur o'lji tamommi? Yo'q, aka, charchasak ish to'xtab qoladi-ku. Tak, mo'g'ul qancha metr? Ha.
Ha sizin uy mu? Ha, jo'ja kirmaymiz ava. Ha, bunaqa chiqib olsiz. Bolalar kelib yozib ketibdi, men kecha orib o'zim. Ajaba qarang, to'sib olibsiz. Trotuarga chiqib olibsiz ajaba. Bu otam zamonida 71 kelib shundan beri turgan men mardasiman. Mana shu stoldan eski o'rnib turadi, uyni ichida edi. Keyin men tashqariga chiqarib qo'yganman bu yerni. Yo'q, ajaba, mana yo'lning aqsida trotuar. Trotuar qilamiz, yo'lni kengaytiramiz ajaba. Ha, qarab beringiz, ma'qulmi? Hozir bu yoqda keyin ya. Yo'l bor, o'zini jo'chaysiz. Hozir qanday qildik? Ya. Zelenkozning ko'chasida bu? Ha. Ajaga assalomu alaykum. Qanday yaxshimi? Nisa yaxshimi? 11 ko'chada bor. Bor, ha? Bor, yil bo'ladimi? Так, мы уже bittu, jettu, nimaga? Ya. Ha, men uchun anavi aytib qo'ydi. O'tganda bir kun kelmay qo'ysa, to'g'ri suhbatdan eskirib, suhbatga kelib bu yoqqa olasiz. Hey, moyagacha. Ya. Bari bilet qancha berib Bergensinger, ha? eskirib chiqamiz. Nurbek Suyunbaychi, men o'lcham ne oldu buna? Neçti boyunca? Başlaştı o? O geçe gelip şeyde söylemişim ki ondan bilince. Ha. Saat 9:30 men chaqirib qo'ymoqchiman, glavvrachda. Shayatda, ma'qulmi? Moradim bo'yicha. Menda eski заброшенный больница bor ekan. O'sha bo'yicha bir sunish bersin. Qanday qilamiz? Menda ayda bir radon bor ekan. 20 koyka. Ayaqa o'rin bo'lsa ko'chirish kerak, je bo'lsa janaqa. Teritoriyasından değil. Ava territoriyasimi? Bunu bayağında sizge girip deputatlar hem başını doğru geçmedi. Biz bunu Pirinç April'in Cıldıral degemiz alacak kaç. Ava, buni jildiramiz. O ana Jo, sizge or- gelip suranışı kendi. Aha, shu tushundim. Bu qayerga chekin ko'chat? Ha, bu yoqqa chekin ko'chat ekan, ha? Ya. Biroq buna bo'lib o'tib bu yergacha alsin. O, mon aldirg'ila, tatnaqay qilib, современный qilib quramiz-da. Bu yoqda o'zingcha arbat qilamiz, ikki chekasidan, ha? Все, хорошо. Ava. Ya, ajum, qanday yaxshimi? Demdishmi, yaxshi, boshqadachmi? Qara, bu ariq bor mon ostida. Ha, shu, al. Jo, mon полный olish kerak, buni ariq tachish kerak. Ya. O, imeni qanday qilamiz? Bu texnika kerak desa, ha? Taga saga emi, ya. Bilemmen, kanalda achish kerak da. Kim yordam beradi? Bu ham o'zi qo'lidan kelmaydi. Ya. Nurbek. Ya Nurbek. Sen yordam bermaysan be. Ha, sen nemi bozorda ishlab o'tasan, ha? Bozor 20'sida bitadi. 21'e ko'chamiz. Buni kimga topshirma bersak bo'ladi? Evet, ama tazalağını, qara, bunu tazalab texnika olib kelish kerak da. Ya. O'zingiz jasaysiz mı? Kanal üstünde duracak. Jo, tushundim, o'shani olish kerak bo'ladi da, mana qara, mana kanalning ustida turadi. Ya. Buna qara, kanalning ustida qancha ushiga ruxsat berdingiz deyimda. Yo'q, buni Zamrek bosh, siz bergansiz shuni. Buna qara. Bu yerda emas bu, qancha ush kanalning ustida soladi. Ya. Buna qara. Vartar paş to'lib bitib turibdi. Buni срочно olish kerak. Прям срочно. Так, azalqani hech kimdan subota ertang birisini olib salbaysizmi? Va 3 kunlik eskertuv deb qo'yganmiz. Yo'q, bu hozir 2 yil bo'ldi buga. Alırız. 2 yil bo'ldi. Texnikani kim beradi? Biz almışız. Oğullardan bereli, ekspatı verelim de. Bering, yordamdoshingizdagi subota bozor kuni olib salqilar. Ma'qulmi? Давайте. Siz menga bozor kuni bitdi deb ochib berasiz. Siz qo'lingizdan keladi. Buni ariqlardagi tozalash kerak ekan, nima? So'may qolma, vatqo'z qaytaylik, ariqlarni tozalab bersin, to'lib bitib turaman. Ertang sel kelchi bo'lsa, büt chayatda bu yoqda hech narsa qolmaydi. Mo'da chiqqan, ko'rdingizmi? Buna ariq pashti to'lib, ariq yo'q ekan pashti. Ya. Tütüge tan qalamda qancha shu ariqning ustiga soldi deyimda. Ya. Buni срочно ariq tozalashimiz kerak baldar. Bu ariq tozalab olsa, ertang sel kelchuday bo'lsa-chi, полный sel bosadi. Bular da konsa chiqib tur, ko'rdingizmi? Ay. Bular par o'ngdosh kerak ekan, qarach. Ya. Buna bor, ko'rdingizmi? Mana.
Azamat Kanbekich. Mana gördünüz mü? Ben polnu patsunos. Тазалап ушунда желкен эм болот. Марк тазалаганга дагы жакшы болот. Эми кана оборона. Улан, оларды алдырыңыз, менде жестани цех бар экен. Башка жака апарып оңдосун, жолду ассын. Кара мына. Муна алдыр машинени. Кара, муякта жол бар эле мына. Жол бар экен эле, жолго бүт чыгыптыр. Көрдүңөрбү? Мына бүт бар, жолду ачыш керек мына, до конца этияка чейин. Мына көрдүңүзбү, мына жерден кайтып жол пайда болуп калыптыр. Нарактан жол жоголгон. Мына жолду ачыш керек экен до конца, көрдүңбү муну? Беги Курманялыкка кача параллелде го десе. Ооба. Жаксырып койгондо жакшы болот эле. Катуу киришебиз. Катуу киришип жолду ачпасак болбойт. Возможность бар экен, бардыр бир жолго. Бардык весь шаар бир жолдо да. Жолдорубуз бар. Барын жылдырып жолду ачышыбыз керек экен. Мына кара, алдырма козапайларын бар. Оларды алды, тазала кара. Олардын бардыгы 50-жылкы болгондо, олар бардыгычы. Мына көрдүңүзбү мынаны канализация могу? Я. Ушундайлар көп. Оларды эме Нурбек Сүйүнбаевич кара, канализацияны агызып коюптур. Карап, санэпидемстанцияны текшериш керек. Мыналарды наоборот, Абдуалиевич, молар бүт, мо дөңгөлөктөрдү алып, эски, старый хламдан моочу, мусор все. Мону алып, подпорный снага алып, татына калып оңдош керек буяктычы. Мына караң, бул мынау 50-жылкы дөңгөлөктөр молар бар. Уят да мону. Мына көрдүңүзбү, мына все мусор мынакей. Уят да буну, кантип эме болсун. Мына кара. Буларды бүт алып туруп, мына жагын эметип, подпорный снага куюп, асты үстүн тегиздеш керекпиз. Таптаза кылып. Ассаламу алейкум. Ажаба, кандай жакшысызбы? 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 Ажаба, кандай жакшысыздарбы? Бала чака тынчпы? Тууган урок, эл жут аманбы? Ana amin, tınçlık. Amin. Eng oliy ne'mat tinchlik ne'mati. Allohu akbar. Tinchlar acaba balashqa tinchmi? Buna ko'rdingmi? Buna bardigi. Nurbek Suyunbayev, shuni o'zingiz bir ko'zo'milga olsangiz, ha? Buna bardigi, buna kanalizatsiya nimaga chiqqan. O'sha yo'lni ochish kerak bizchi. Buna ko'rdingizmi buni? Eski straniya narjoqda bo'lsa kerak. Buna gördünüz mü? Buna şu yolda açık gerek de. Buna yolda açık gerek biz. O iş kendine gelmiş. Abda gel buna. Gördünüz mü? Buna açık gerek. Nurbek Suyunbayev. Gördünüz mü lan? Bu yolda açsa kanday sonu болады? Canberk Başoviç. Kadastr. Şunu taktagılaçı. Şu yolda açalı. Bunu jıldırışımız керек. Bunu jıldırıp yolda açıp verelim. Erten как раз жана перестройка кылганда тез чынарга чейин ачып коюш керек экен да. Моменттен пайдаланıpчы ачып коюшубуз керек. Могу өткөндө ал дедим, анда эле алган жоксуңар. Biz hazır mınavı yoldu açkanda uşu жерден өзүбүз баштап беришибиз керек да. Эртең муну көчүрөбүз го. Көчүргөндөн кийин муну жолдун жээгин ачып, наркы эмеге чыгарып коюш керек да. До конца. Ошондо баардыгы көчөт. Өзү муну көчкөндө эметет. Эл деле көчөт. Эме Азамат Канбекович, муну проектисин карап бериңиз, а? До конца эмеге чейин. Проекттерден 6,5-6 метр качырганбыз. Анан Анан запор кетет. А вообще отлично как раз. Кызым, мынау жер парктын территориясында турат, могу зданиячы. Өткөндө мен тапшырма берген болчумун. Жана толкун старашка тапшырма бердим, ал укпай койду. Меничи макул деп жасаган жок. Могу бүт мына парктын территориясында турат. Документтерин тактап сотко бергиле. Макулбу? Тартып алыңыз. Бул бир. Экинчи жүрүңүз. Биз азыр маданиятыбыз бир подвалда отурат.
Kim var daha bizde? Ömür Aliyeviç. Abdüaliyeviç. Madaniyat bizde hiç Padvalda oturadi. Gördünüz mü oturgan ahval? Bizim özümüzdün onda жақсы жерлерimiz var, жеке менчикке берилип кеткен. Мына ушуларды алып туруп маданиятка бериш керек көчүргөн үчүн. Жүрүңүз көрүп. Ооба. Мына же өзү иштетпейт, же бирөөгө бербейт. Караң мынакей. Брошенный да мына. Мына татынагай кылып, оягын ачып, бир порядок жасап туруп маданиятка берип койсо кандай сонун көрк болот. Караң мына иштерин караңыз мына. Мына кара. Мына кара. Ушул жер мен билгенден бир 15 жылдан бeri турат да. Сайыз булгандан бери ушул Я. жарып атышат. О, мен билгенден 15 жылдан бeri ушу здание кыймылдабай турат. Аябай мына маданиятка керектүү да. Жүр көрөлү тагынан. Я. Туристик объект кылса болот. Мына көрдүңүзбү? Бул каким-то образом жеке менчикке өтүп кеткен да. Документи. Я. Материал көтөрөм. Мына кара кандай сонун жер маданиyaткачы. Биздин маданият отурган жерин көрсөңүз, вообще подвалда отурат, сырость. Мурда эме болгон, военкомат болгонбу? Военкоматта подвалда отурушат. Мына кара кандай со татагай здание экен. Киргизип семиле эметип койсо, артистердин ырдаганына да жакшы. Акустика жакшы. Ушу жер мен билгенден бир 15 жылдан бери турат да, жабыкчы. Я. Я, буягында да зданиясы бар, карачы. Я. Арыктын үстүндө турат да бул, Мына карачы, арыктын үстүндө курган мына. Я. Сел баскан мети мына карачы. Мына бүт барды мону кара. Арыкты тазалаш керек, мону алдырыш керек. Мына көрдүңбү мына? Көрдүңбү арыктын үстүнө салган. Мына. Мына карачы. Вот это арыктын үстүндө турат экен да булар бардыгы. Я. Жок, мына арыкты тазалаш керек да, кантип тазалайбыз арыктычы? Я, доступ жок. Бул башка объект го деме тилерден. Я. Я. Да. Ушул жер боюнча культура талашып, мына жерди биз өзүбүз алышыбыз керек. Арендага отургузсак бизге акча түшөт да. Ооба, азыр прокуратура соттошуп бүттү бул жердичи. Кара, мону алыш керек. Мына көрдүңбү, мына эмеде турат. Моягында да бар экен, Кандай кооз жерлер. Ушу мэриянын баласында болсо кандай сонун болмок. Я. Булар мограштоо го деме? Ошо арашты. Ээси ким? Эс билбейт экенмин. Ээси ким эме? Кадастр. Ээси ким? Наугуляк. Жок, Наугуляк. Я. Наугуляктан башка. Наугуляк ар жак, Кандай сонун мынакей. Бүйдө Куран окуй турган жер бар беле, мурда. Здравия желаю. Товарищ
Старший прапорщик. Қандай, жақсы па? Жақсы. Өзіңіз қандайсыз? Қандай іштер? Тынчылабы? Сіз охрана, Saat қаншадан? 9-дан баштап па? 6-ға чейин. Кадой күндері. Мындай күндері 7-ға чейин. Еме қандай? Елдің посещаемыз қандай? Көп платный ба? Платный, Қанша? 70-тен болса керек. 70 сом. Кассалар эми келет да. Ақша кімге түседі? Музейге түшсе керек. Я. 7 жаштан 16 жашқа чейин 50 сом. Ей. Андан чоңу 70 сом. Так, бізге ақша түшөбү түшпөйбү? Так. Нұрбек Сүйінбаевич. Мен түшүндүм, мен культура болгондо деле биздин жерде. Биз деле жок дегенде 50% бизге түш керек да. Күндө, допустим, канча киши кирип чыгат бир күндө? Арганда. Ну, допустим. Көп чакта. Канча? 100, 200, 300. Ну, грубо 200 киши дейлик. 100 сомдон болгондо бир топ акча түшүп калат. Ошо эмеге да кат даярдагыла да. Президентке кат жазып көрөлү. Хотя бы 50% бизге берсин да. Ачыңызчы тең көрүп коелук. Урсат да? Так, могу жерде отуруп Куран окуй турган жер бар беле? Я. Жок, чыгып келет окуйлу. Так. Көтөрүлүштөр. Бул театр до конца чыгып кетеби? Я. Я. Жанагы лестницаны мондагы угольник кой. Түшүндүңбү? Мондай койбосоң цыкырлар көчүп кетет. Ооба. Жабдыкадырова. 39.000 метр квадрат па? Я. Аянтоғыз, Оштуға. 39.000 гектар. Ой, 39.000 гектар. Жерге сіңер да. Бейік, а? Ажым, қандай жақсы ба? Жақсы. Мынайка. Ең биік жер ұшы жер бе? Я. Жо аяқы бол. Ал жақ бол бойды. Сонына кен. Я. Я. Кетігі Саидова. Амир Темірова. Алиева, нарқы Амир Темір. Алиева ашылып қалды. Же Алиева ма емеуі? Алиева бұл. Тетік жаңа гаражда тұрған жер, а? Мына мечіт, а? Ем көрінеткен ашылған, жолдарына. Жолдар ашылған ем көрінеткен. Қана жүріп, тияққа отырып, Құран оқыйлы. И давай жұмысқа кеттік. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hava жатқан Аллахым. Ошол оқыған кереметтүү Кураныбыздан пайда болгон соптарды пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа алейхиссалам таны баштады. Ошондой эле жалпы бул дүйнөдөн көзү өтүп кеткен момун мусулмандарга таны баштады. Дуа тилеген, Куран тилеген момун мусулмандарды мактана баштады. Ошонун катарында ушул жерде 10 миң деп отурган bir tuğandarımızdan ötüp ketken çoğ ata, çoğ ilerine, ata ilerine bağışladık. Жатқан Allah'ım şu ötüp ketken marhumlarga 5'ten orun ver. Bilip keteden koyunsa Allah'ım özün geçir. Karanlığı görlörü jarık ahiret rahat olsun. Жатқан Allah'ım özün vada kılgan Firdavus 5'ten orun ver. Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhisselam'a müjdelesiniz Allah Teala nasip olsun. Rabbana tafiduna hasana
ve fi rahmet hasena hine azaban nar bi rahmetika erhamer rahim. Allahu ekber.